Svi znamo da Deda Mraz zaista postoji. Ali ono što niste znali jeste kako ja postižem da u toku novogodišnjih praznika podelim pregršt poklona svoj dobroj deci širom planete. Sada je vreme da vam otkrijem tajnu, a to je da je i Deda Mrazu ponekad potrebna pomoć. I ove godine sam ovaj lep i zahtevan zadatak poverio najboljima i najvrednijima, Unika Vilenjacima, kako bi što više dece uživalo u novogodišnjim čarolijama. Nova godina mi je omiljeni praznik. I moj isto. Ali bi bila još lepša kada bi pomogli svim drugarima. Svim drugarima koji su sami, koji su bolesni i kojima je hladno, koji nemaju mamu i tatu, nema ko da izalbe, kojima niko nije okitio jelku i niko im nije spakavao poklon. I zato želimo zajedno sa Vilenjacima spakujemo što više poklona i da budu srećni za novu godinu kao i mi. Unika Vilenjaci znaju da će se njihovi drugari veoma obradovati poklonima, pa žure da što pre pošalju magični paket pun radosti i optimizma. Osmeh preko 200 mališana koje smo obradovali ove godine za nas je najbolji novogodišnji poklon. Unika Vilenjaci su ove godine obradovali svoje vršnjake iz Dečijeg sela i domova Veternik i Duško Radović. Ulepšajte i vi nekome praznike. Posetite Unika štand na novogodišnjem festivalu od 18. do 30. decembra na Beogradskom sajmu, odaberite instituciju kojoj biste uputili donaciju i ponesite vaš poklončić. A mi ćemo se potruditi da on što pre stigne do svojih novih vlasnika. Svako dete može da postane Unika Vilenjak uz malo mašte i ljubavi. Čaroliju stvaramo sami, dobrim delima i pažnjom koju pružamo onima kojima je najpotrebnija. Ho, ho, ho!